nyaeta daya sanes sepuh kapungkur mah pindah alam di alam dunia ke alam barzah entah di alam kubur. Putra putrina nada tawakuf nada ngidinan yang mbak teh ayeuna bade lungsur di bumi pindah ke alam barzah. Mudah-mudahan mbak di perjalanan di alam barzahna sing dilancarkeun, sing dibabarikeun, sing dicaang padangkeun, geuning mantena di alam barzahna. Mudah-mudahan mbak diterima ku Allah Subhanahu wa taala sanes kaldan perbuatanana, dihapunten dosa perdosaanana. Mudah-mudahan dikalebatkeun kana surgana Allah, diangkat umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh kitu ka para putra putrina terutami Bapak Imam ieu Panaria Cika. Mudah-mudahan ikhlaskeun mauhe ayeuna bade angkat meureun ke alam kuburna, sing tetep renggenep di alam kuburna ulah aya kebijakkeunana, ulah sumur salindung, ulah saling sinami. Mudah-mudahan putra putrina mudah-mudahan ngadoakeun anu uhe anu tos ngampunkeun 40 dinten atuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannatan salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila dunya wal ijazah wal karamah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Suma ila hadrati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qura wa tubla bil waiz wa tunalu bi ragaib wa husnul hawatim wa Rasulillah ajmain. Amin.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama bijalajikal karim wa azimi sultani Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirat bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najata minan nar wa afahin dan hisab. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa taqina badaha wa ghfir lana wa laha. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.